yahamba kakhulu le ngoma lena yibe siyangithatha ngingibeke engcenye angibekele lo umpostoli wazalwane namake umpostoli vele umngane wami lomkhulu nama ngathi kanjani khona lento lekhona liyavele yaba nginesingayathi thina naye akuchazeni kodwa nje ngaphathi siyosathandana angipheza bingelele awukamle bingelele bonke abafundisi labakhona abazalwane abafundisikazi safuza sizothi kunabafundisikazi bese ke kuphuze kubingelele bobabe nabomake benkonzo ngibingelele nabasha babhane bonke kanye besifazane nebesilisa bese ngigcina ngalabancane bethu labancane kakhulu egameni lemfeli wethu uJesu amen ngakhohlwa la ngemuva lapho labasendela sibe mnanzi siyokujikita lengekhathi usheshe ujikite ayikhona manje wenteleni lolijela mfundisi sengawuphumla lejazi ubeke phasi uzomkami ngoba nemali kaqheleni ngiyamthanda noma ke bazalwane akalahlanga wema nami noba kunjani wena Jesus Anime lapho kuzovuka satholana nalomfundisi lona bazalwane umpostoli wenu sikusona bona kulungile kusona aqale ngayinyanya lento kusona ngathi mina kukhulunywa into labathanda abantu batabona umoya wami wabathenyanqema anqenga ngathi into kusona ngiba ngathi ngaphuma leliboli lekhona ngiyi hayi wanqenga lo moya sagcina semngangagcina seniya kusona sakho awusibo bonke abantu labakhuluma lokubi kusona labanye bakhuluma nebefundisi bakhona kazi yayisinda ufika mamayo sendaba yini nisenda njalo ngaphandle kuzo abafundisi kanti siyathandaza nalapho sona hawu khona abantu lebamgibisatika mfundisi ngiyavamisa ukubekisa ngabo nesi nangabe ukhona lomunye obasetha uShumayela nakukhona lonjalo khona abantu labanego lebahlanganisa masinyane yafika nje umuntu njengelituba lifehlala phasi sithi lokawuthi sibathule namesingamuntu ukuthi nitholene njani bona nesayini yemlomo umlomo nangabe umulo wethu banesayini lomlomo kuba kanjani seniyababona ngosilapha namaphakathi labanye nakhona ngifuna ingaze ngilekisefundisi ngoba bendala nje Nkosi yami manje kuyila uthanza kulabantu awuthathi isikhathi eside bonana kwakho bese bayi kanti namu ngiyawukanti njalo ngalapho manje awungithi phela lento nasi senza njalo uthi no uyangibhema kanele kwaye nginescape masingasifa leso siyangihasha lescape sase sesiyathandaza ngefundisi ngemva nami makherubi haleluya usinake makherubi khona lapho sona nasikhuluma sakhuluma tindzaba ngevoice bible wathi bemthi ugcwele labo ngeva kodwa ngathi ngithi sase sesiyatholana ke sase sesiyakhalukana hayi lomunye nalo uyofuna lo basobe sewenza njani ngathi khona lapho asisakhona simakatha amen lo mpostoli wenu namthandazeleni kakhulu lo wende into le ngabe sathane wamsheshe wamjuba ngendlela ngakayendi wamilanza lo mfundisi wamkhipha njenga Gideon Sashipo 6
verse 13 sewuwesingasi uyashuka uqada labuqadabo ubhaqile imbi ihlasele evela kuwo manje ubhaqile ngosiyabo umnanza nabhaqe khona ubhaqa lo Gideon ngobe kuyaliwa evela kuwo bayabulawa kudela abantu bahlasela ubhaqile labhaqile kufika ingelosi akathi nakusuku lokubhaqa kwakhe khona lanayo akathi ukuthi luhlobo lentebe lababe lolu baqile nalento lanayo yakama wena mpostoli ulaze Gideon hallelujah praise the Lord abhaqe khona isikelembelelosi kana lembelelosi ngomuntu aphuma ngophi ngelosi yambingelela nje kahle imtekela ukuthi hayi emadlalo nawo hayi lamadlalo nawo uthi yini lokho ekwentani kuphi hayi mani uyabona na ukama usikole lo meyetwa lo munye hayi wena le ekuthiwa singetho magama naso kuqeze nje kwenta konke unikwa igama lakho uyathi ukuthi ukhona la awuhlali ungalathi lapho igama lababemeta ukuthi bani yebani vele basiyayo nakusuka ukuthi masisemngaphi masinyane ngoba nangabe ukhashane lento leyadrilwa lena ukuthi uyanumeka ulumeke kuyaze kufike la ulama khona xa sokufanele bakalima sigilo namu wathi nathi nawo Gideon balibabhizelwe lemandla unemandla lebeso lokubaleka nawo haleluya ngikuthi umsawami number 3 uyamathi umpostoli umfana wami number 3 umfundisi uyakhumbula umfana uthandi yabona yakuthanda imagayi dollars kambo uthi yemake phela besophohliwe uthi wathimba babebele bomkhumbulo ukuthi wathimba uthatha amaqiniso akusebenza bese kushada ukuthi ngilosome samaye ukuthi umntwana solo phela bengisingaqhetha kepha nomlilo bengakhazi ushisa umbonyula lapho ke nompostoli na umlanza ukuthi lento phela sekufika isikhathi ukuthi isebenze ngiyabonga kakhulu umpostoli kungithandazisa ngitheke nami tshela ukuthi ngimane ngibe khona la sinemkamo ngoba uyamsita kakhulu ngathi masikhona bokusafuna kwenda imali le emandleni lapha khona solo ngiyabanjelelo uyabona tshwala la phisa gogo ubone lo gogo labe lapha uyabathi manje gogo bani lokujabulisa kangaka ngathi ngamthwala umbheme Thombe hayi gogo lona manje ngijabulisa abohlala babo baphula gogo labanje umngami umanami ngizine bathi kusafuna ngende kwekuthi qala bese ngikhona ngidabenda kwekuthi asengende bona phela somsapho umfundisi hey sipile siyahlala uthungani hey waqala nini konje ukuqeda singe weya nithi ngihlekile ukudla lokufanele kudliwa hayi iyenda njani ngomoya iyatsabula ingomoya ngiyatsabula sabo savumelana nemkamo ukuthi maqala uthepha ngoba la khona sesihambile sesiyahumela futhi nasengiqalile vele sengiqalile haleluya ushaphiza uchiji futhi lento lele khasi nama ngiyathi ngayithini ifuna tindishi lese tindishi
ngisho washo umprofeti Elisha wathi make namlungisa teacher ne-teacher ngoba lamafutha akazaphuma aphumlanza teacher. Jesus. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngiqale ngokuthi ngibe lapha. Ngisithathe yena lo Roma 12. Asisithathe bashe Roma 12. Bazalwane emabo. Kepha sitawubese la siya khona mbamba. Sitawuya Roma 12 verse 2. Bashe Roma 12. Bese sifunda verse 2. Sitawubese suka inkonzo nje bazalwane emabo. Lapho siqila khona mbamba ke siphume sesikhala lokunqomo. Nangabe sihleti kabi ngoba sifuna lento ngoba ufuna abantu abafuna into hayi abantu abethu sombeni funa into angiphanisele nje ngikuzele lo verse 2 nje bazalwane ningalilingisi lelive man bese uphosa mabe lapho sengiyangena phela ningathakathi nimakholwa ningaphumeleli ngemgunyathi ningakholwa ningabi nemona nemuntu lophumelelako ningakholwa ningamqhambeli emanga lomunye njengami ningamhawukeli nalo walomunye wemba but etc. like what you see some freelance from the source national high no etc. so ungengike naloko ningalingisi lelizwe linatingo talo letfana nabo tifane ngube utsole ngoba usokuphi ungalingisa ungathi phila ngoba lelive linatingo talo letinye hawukelisa letinye kufakana lulawo wena ngoba lulawo abantu kusidabheshe nje kodwa ungalingisi lelive My God. Kasi kubeka makebe nento ngemabombo lapho bese nento njani futhi kubeka kodwa niguculwe nekwentiwa kwabusha kwengcondvo yenu ungasakwendi lebekade utayele ukuthi uyakwenda naboshomi lebekade uhamba nabo usamangayitholi lona ungakaguqula ungasahambi nabo dawuyele emva namhlanje kusetshenziswa nami minyaka lemize ngingafuna bebe bamkadala ngifuna ukuyibala lale basi uthi wende Jeffrey so wende lolima ngane kangaka usababonelile wasiyomnye malume wami wasejosbele mshana uba nje basho abantu ukhola uyathi usayethi intombi kunani ngasi ke sengivele ngomungeke senguquyiwe ngaba ngomusha malume wami yakela ukuthi lento yakho yokuhleka sala nayo mina sengiyaqhubeka pizza makelele umusho pizza wothi ndabo pizza makelo musho kodwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengcondvo yenu ungakaguquki mbana kephi inkondlo usho kudlala la sathane ukuthanda kunjalo kwashingoba ethanda kunjalo sathane ukuthanda kuhletiye kunjalo makaguquki vele inkondlo kodwa ulingisa lelive hlale nje kunjalo wena njenge sigogodolo lesikhulu kakhulu hleki bakase basikhashela wena sipheze uye sigogodolo sithanda sijalo solo unjalo wena usheshe uthukisele wena solo usheshe uqasuke wena solo uyathuka wena naso abamati lo abamati wona sisi naso umuthi manje uthi Jehova siguqulwe ingqondo tethu kana tibele setinjinjile wende utswasakwendi lebekade uwenda khona lokutakwehlela namanjinji konke Oh yes, Jesus.
Uyahlulana basibashiye ngendlela sahamba saqhubeka ngoba bengaguquki konke. Nakunejiva lakhe sathane lampekela nsayenguwe nokungashaya amaphorasi uvuthe bese kusisele sibe sedulu kodwa nakungakashintshi utawulingisa lelive. Amen. Qhubeka manje uqhetsele. Khona nitekwati kuhlolisisa lokho lokuyintsandvo yaNkulunkulu. Nikwati lokuhle nalokunukelekako nalokuphelele. Knowledge is power. Lwati lona tawenda ube nemandla ekuhamba uye lapho ufanele ufike khona. Lwati tishela nje lapha phela wathi la ngalo wekumthinze phaba lo beBusimakadze international lafika sigara la nje letuba ngiyathanda bese ngetuba ituba lifike lisi bese I have arrived safely. Yeah. Esemkhona tawusebenza lekwethu. Not the knowledge is power. Nihlale nelwati khona nje ukhona wehlukanisa tuba ngafika sayela yasibona simbila lona yini lokwesibungu kuyimo. Ngebe the same time yakida awupheleli la. Ngathi ngibanje lokho emini la. I must always be alert ngoba khona letha ufika lokho emini. Kodwa ngahle Kambigo, nangwa lo mnyaka ukumanisa phela sokubona nimngana. Ngoba khona Sathane ngafuna bashisa ukuthi bakhona. Ngeke bakhona ukubona into lesetendeka nangabe bangamaguquka simo sabo. Sabakahle. Batha ufukuta njengemvu lesemkhathini. Imvu lesemkhathini emhlambini ayathi ukusekwendekana. Ibona ngale lesethembi usetendana manje. Ibhizi bona ngaletsemba kusetendana. Nangifika le bese isikole ngofunda lokuba ngisotsha sikhaza khona Swahili nje kuphela. Le mina kusefika lo the first 6 months Swahili nje sodwa. Abantu umsebenzi usati ngamnyama. Usumuntu unjalo umuntu wanje Swahili sodwa. Now speaking in the first days of my sports, physical fitness is a subject. Kuba fit. Sikhonjwa ke qineni asadlala ngamathilo mnasimuva thina labanye bemaswati sawubona sawunda njengalevu sibenze emkhathi wawukhutha ngisakhula amagama wawukhutha Jericho ukhutha yini sibuka labantu bengabe bathi nabo basuka simisho stop hold stop sima hawu sesiyemo sachisa kuyo meswahili so anibasihosa asifuni anifuni yini noma yaphola bathatha abamulelo bathatha oh sesonengo uthi lesifuni wawukhutha usho umthangala khashane lesibonako nasinga sibuka nguwo lo ukhutha ngaleswahili ufuneka sibuye masinyane lokawuya ngovuta uqosho basekenya no preaching I think we probably this one yapha ithatha nokhomba uthi ukusela mask man shoda yotanga lesela nange mask awumani umqobele lidapha nje prokwendelo sothi sonke sikhathi liyekelwa lona bawuphutha Jericho awushoda sekhlebena labanye ngeke usibathi sokubalula ngibathi Bize ngisabuya la khaya bengisenza ukuthi ngajimi kakhulu bese ngingahla ngofuna ama passport ngentiwa ini sengehlile kancane fitness ngiba semkhathini njengalembu nase babuya ngambuya nabo ndofika qala ngabe sengajikiswa akaniphethe ngenyonga bemnene njengelishuba ngoba ngisakade usibathini kodwa ngiyawuphumelela lo semkhathini angakalungisi tinto ikholwa lesemkhathini libonakala abantu sebayaphiya lo usebathandaza usefundisa bese ulala ngesisu usathandaza ngoba sathana kavanda umthandaza umnyayisa ngoba ula kunemandla khona asibe lesimo lesiguqukile mana Jesus hallelujah amen Nkulunkulu ufuna laba
sisaguqukile simo sabo siphenduke sitokwathi wenatilo akusiko konke lokwenziwa ngephansi kwemthunzi welanga lokuyinsango yaNkulunkulu noma umbholofiti noma umbishophi noma umsotsha noma umphoyisa noma umdishila lokuyini lokwenziwa phansi kwemthunzi welanga kokubuka ukuthi ngabe sekufanele yini mina mntwana kaNkulunkulu ke manje enabe manje mina ke ngiyabheka bayakhuluma hard about me mina lengumKristu ngifana nani mina njenganyana nabantu ke nabantu babo one ambisoba ezintweni zonke ezintweni zonke sithathola nabantu wena abantu babo haleluya ambisoba sifuna ke nyancwadi baba sokuhamba soshumayela sesiyashumayela bengisafakaza nje bazalwane ukuthi kwangenda ukuthi ningene ngene sifuthweni libe bending furnace ngengasi ngiyawubuka ifurnace lapho kwakhiwa steel khona kuseChina lena loswa Taiwan hambele ngesifundo down theater ewulo ngakhanza ukuthi sesiyatholisha nje ngakhanza ukuthi nakusangena le material ngale le steel sisengababi ke steel kuseyiron kuselensimbi lewembengwenya kungenwa emlilweni long 360 degrees centigrade 360 lensimbi lebovu uze uyihawele ukuthi ngathi ngabe ngayithatha yihle bani ngani lapha kunomlilo lebiyo nasephuma lapha ngabili lapho sophuma lokweqhebu nakho njengalo phuma lapha kulisenge umthebe bodwa lapha khona phela phambi kuba khona phuma ngalebiyo sokuhle lapha sokushaya onke la ngesisase masithola msethi geography nesiyasi geography ema impurities konke lokungakafanele ukuthi kube khona kulengo letaphuma lenkembili ushaya kulo 360 Hallelujah. wathi ngakuthi mina ibe nosha ubheni fence lebe sempumela ngembili sempithe iba golide ibe diamond nathi uyakhiwa iqhama njani ngithatha le golide kakhulu le golide usilapha nayiphuma embili lena kuba ngilenge into lehawela ukuthi ayihambe nayiyalo la kubekiswa amave namaneko Russia bo emangisi kusi emapawundi idwale ngani lingisi nalihamba lilenge Russia kunemagolide dibekiwe ditini yini nakusengane imoto yami lenyele hamba hayi Nissan lekhala asinangitshela nangithenga kwathiwa iGold Rush kusho ukuthi lekhala le isemlo khasile legolide basayithatha ne bayigubhe mayini isethe uhamba ke manje idlule iyokusha itophuma ngale seligolide so ise rush igolide nje bathi se rough kodwa ngibona basi Gold Rush ikhala mina neyimeni isi grey le moto ukhona amakhola la grey uyamvamosa yakhuluma kololo grey I say Gold Rush usafuna ka ashe esaphumela ngemini dale ufuna bekhona into letakwenda usuthi khanze uthi now is my time uthi ngena manje dingo mona kusethi into ngathikhamile kunyema ngena please also ngivumele sale ngibeka phansi